Dobrodošli nazaj v oddajo WW Faktor. Nadja Bičkova, slovenska Ukrajinka in plesna prvakinja, zažiga sredi Londona na BBC-ju med oddajo Strictly Come Dancing, kar bi pri nas prevedli kot Zvezde plešejo. Bičkova pleše v paru z britanskim igralcem Davidom Gadamijem, za 3 mesece plesa pa bo zaslužila 40 000 evrov plus vse stroške bivanja v Londonu. No, poglejmo enega od njunih plesnih nastopov. I went away for a while. She gave my love away. I really shouldn't blame her, but now she's a stranger. Baby, something's on my mind, I gotta say it. Yeah, your loving done changed. You ain't the same girl, and that's a shame. Fine, then, baby. Ooh. Tell me when the nothing done. It don't feel the same no more. Why you like me like that, baby? Why is this happening to me? She told me that it was my loving, yeah. Please me, but now that loving's changed. Such a shame that loving's changed now. Where did that loving go? My loving. To je bila Nadja Bičkova, škoda, da nima slovenskega državljanstva, ker bi lahko kandidirala za predsednico. Sta pa zadnjič Bičkova in Gadami skorajda izpadla, pa ne boste verjeli zakaj. Britanski mediji pišejo, da je Bičkova za angleško publiko preprosto preveč seksi. Drage gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse, mi pa se vidimo jutri v istem času. In ne pozabite, v nedeljo je posebna volilna oddaja WW Faktor, ki se začne že ob 18:45. V naši oddaji boste prvi slišali za najboljše komentarje nedeljskih volilnih izidov. Z nami bosta bivša ministra Matej Lahovnik in Dimitrij Rupel. Še enkrat, resnica boli, komentarji še bolj. In saj že veste, ni vseeno, kdo kaj reče.